Isobozi cy'indege nini cyane yo mu bwoko bwa Boeing 747 ipakiye toni 112 yahagurutse mu kigo cya gisirikare gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yaba yajyanye Kinshasa mu gicuku. Iyi si indege isanzwe itwara abagenzi, si indege yavuye ku kibuga cy'indege gisanzwe, kandi igihe yahagurukiye si impanuka. Turi mu minsi barirwa ku ntoki ngo igihe ntarengwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigere, mu gihe kandi urugamba rukomeje gukomera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'urugendo rw'ibanga rw'iyi ndege n'icyo ruvuze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Mbere yuko twinjira mu isesengura ryimbitse, reka dushyira amakuru yose ku meza. Ibi si ibihuha, ni amakuru y'iperereza yizewe ashingiye ku ikurikiranwa ry'ingendo z'indege ku rwego mpuzamahanga, n'isesengura ry'inzobere nka Steve Wemby na Afri Meosindi. Uyu munsi rero indege nini cyane y'imitwaro ya sosiyete yo muri Moldova yitwa Fly Pro Airlines ifite nimero ziranga za ER BAT cyangwa BAT, ikagira nimero y'urugendo call sign FB 8696 yakoze urugendo rudasanzwe. Yavuye ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Al-Rif giherereye i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yerekeza imbonankubone mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, nta handi ikatiye. Reka dufate umwanya dusesengure iyi ndege yariyo cyangwa icyari cyo. Iyi ntabwo ari indege ntoya itwara udusanduku tw'imiti cyangwa ibiribwa gusa. Turavuga Boeing 747-241F. Iyi ni nk'intare cyangwa inzovu mu ndege zitwara imitwaro. Ifite ubushobozi bwo gutwara toni 112 z'imizigo icyarimwe. Toni 112 bivuze ko ishobora gutwara ibifaru, imodoka z'intambara zikomeye cyane cyangwa se za drones nini za gisirikare. Kuba rero iyi ndege ikoreshwa na sosiyete y'i Moldova itazwi cyane, biri kongera igihu kuri uru rugendo. Kenshi isosiyete zikora nk'abacancuro mu gutwara imizigo ikomeye mu bihugu biri mu bibazo cyangwa mu ntambara, kuko zikora mu buryo bw'ibanga no kutigaragaza cyane. Ikibazo cy'ingenzi umusesenguzi wese yakwibaza ni iki: kubera iki indege yahagurukiye ku kibuga cya gisirikare? Abu Dhabi ifite ibibuga by'indege bya gisivili binini, turabizi, ndetse n'ibitwara imizigo isanzwe. Ariko iyi ndege yahisemo kujya guhagurukira mu kigo cya gisirikare cya Al-Rif. Iki kigo kizwiho kuba ihuriro rikomeye, no kuvuga hub ry'ibikoresho bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuba indege itwara imizigo isanzwe yakwinjira mu kigo cya gisirikare kugira ngo ipakire hanyuma igahita yerekeza i Kinshasa byateye impungenge n'ukwibaza gukomeye mu nzego z'iperereza. Ibimenyetso byose biganisha ku kintu kimwe: iyi ndege ishobora kuba yari itwaye ibikoresho bya gisirikare biremereye cyangwa se ikoranabuhanga rigezweho nka za drones zigenewe ingabo za Leta ya Kongo FARDC. Twibuke ko bitabaye mu buryo bwo gutungurana. Mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zigaragaje nk'umufatanyabikorwa mushya kandi w'imena mu bya gisirikare kuri Leta ya Kinshasa. Bamaze kugeza i Kinshasa imodoka z'intambara zikomeye, no kuvuga amablende ndetse n'ibindi bimodoka by'intambara ku mugaragaro. Ese urugendo rwa Boeing 747 narwo ruri muri uwo murongo wo kongerera ingufu FARDC? Kwibaza ibibazo byaba bifite ishingiro, cyane cyane iyo urebye ibiri kubera ku rugamba muri iki gihe mu burasirazuba bwa Kongo. Reka turebe ibihe turimo, kuko muri politiki y'akarere kacu nta kintu kiba kubw'impanuka. Urugendo rubaye hasigaye ibyumweru 3 gusa ngo igihe ntarengwa cyiswe deadline Rubio kigere. Senateri wa Amerika Marco Rubio yashyizeho igitutu ngo u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko byagiye bivugwa na Washington. Muri ibi byumweru 3 rero hari ikintu gikomeye kiri gukinwa ku kibuga cya diplomasi n'icya gisirikare. Leta ya Kinshasa isa nk'ishaka kwihutisha izamurwa ry'ubushobozi bwayo bwa gisirikare kugira ngo ihindure isura y'urugamba, ibyo twakwita nka balance of power, mbere yuko iki gihe ntarengwa kigere.
barashaka ko ibiganiro cyangwa ibyemezo mpuzamahanga bizafatwa bahagaze neza mu bya gisirikare. Ntabwo ari ibyo gusa. Mu gihe Kinshasa iri kubona ubufasha bw'ibikoresho biremereye biturutse mu bihugu by'Abarabu cyangwa kuba yabiri no kwigura, ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ibyemezo bikakaye n'ibihano bigamije guca intege imiyoboro y'imari ifasha umutwe wa M23. Uku kugundagurana kugaragaza ko isura y'urugamba igiye guhinduka byanze bikunze. Kinshasa ikomeje guhabwa intwaro no kuzigura mu gihe M23 bari kwishakira uburyo bwo kwikuma mu nkokora mu by'ubukungu. None se izi ntwaro zose, izi drones zivugwa ko zapakiwe muri izi ndege cyangwa ziri kuza zije muri izi ndege, ziri gukoreshwa he? Ziri gukoreshwa mu kubaka igisirikare gikomeye se, cyangwa ziri gukoreshwa mu kwica imbonankubone ku rugamba? Amakuru yizewe ava ku barwanyi n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko FARDC ibinyujije muri guverinoma ya Kongo ikomeje kugura no gukoresha ibikoresho bya gisirikare bihambaye. Iby'ingenzi muri ibi ni drones z'intambara. Izi drones ntabwo zikoreshwa mu kureba gusa cyangwa mu gukora surveillance, no kuvuga mu kugenda bakurura amakuru cyangwa ubutasi, ahubwo ziri gukoreshwa mu bitero byo kwica no kurimbura mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Minembwe no mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Dufata urugero rw'ibiri kubera mu misozi miremire ya Minembwe. FARDC iri mu bitero simusiga muri kariya gace. Iminembwe ni agace kamaze igihe kirekire kavugwamo amakimbirane ashingiye ku moko n'umutekano muke, kandi gukoresha intwaro ziremereye nka za drones mu misozi nk'iriya bitera impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivili. Ese koko indege ziva i Abu Dhabi zaba zizanye ibindi bikoresho byo gushyigikira izo nkubiri z'intambara muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru? Sosiyete yo muri Moldova ikora mu ibanga rikomeye, ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, indege ya Boeing 747 yuzuye neza imizigo ya toni zirenga 100, icyerekezo kimwe Kinshasa. Ese iyi ni impanuka gusa cyangwa ni uruhurirane rw'ibintu nyine bitunguranye, cyangwa ni gahunda nshya yikurikiranya ibintu bya gisirikare n'itangwa ry'intwaro igamije guhindura uburyo intambara irwanwa muri Kongo? Mu makuru y'iperereza nk'aya, umwanzuro wo guhubuka ntabwo aba ari mwiza. Ntabwo twemeje ko harimo intwaro kirimbuzi, ariko ibimenyetso byose bibera mu maso yacu nta wundi mwanzuro byadusibye kwibaza tuti kuki byakozwe mu ibanga, kuki bihuriranye n'ibitero by'iminembwe, kuki bihuye n'igitutu cy'Amerika? Nk'uko umunyamakuru Steve Wemby n'ikigo cya Afrimeosint babivuze, ntacyo twemeje ku mugaragaro, ariko byose turabitegereza cyane. Akarere k'ibiyaga bigari gategereje ibihe bikomeye. Ibikoresho bishya Leta ya Kongo iri kwirundaho bishobora kuyihesha intsinzi nk'uko ibyifuza, cyangwa bikongera amakimbirane n'umwuka mubi kugeza ku rwego rutaraboneka mu myaka 10 ishize. Tuzakomeza gukurikirana iyi nkuru, cyane cyane uburyo isura y'urugamba iza guhinduka mu minsi iri imbere mu Minembwe no muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kuhagera kw'iyi mizigo ivuye ya Abu Dhabi. Nshuti bavandimwe rero, mwadukurikiye muri iri sesengura, hamwe murabibona mute? Ese nk'uko twagiye tubereka amafoto tugenda tuyabereka gake gake tunababwira nuko inkuru imeze, murabona izi ntwaro Kinshasa iri kugura mu bihugu by'Abarabu arizo zizakemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa zigiye kuzana amaraso mashya ameneka? Dusigiye igitekerezo cyawe aho hasi muri comment habugenewe. Niba wakunze iyi nkuru n'isesengura ryimbitse twabakoreye, kora like. Niba utanayikunze nawe kora unlike, ariko ubikore kabiri kugira ngo wizere ko wabikoze. Ukande rimwe ongera ukande bwa kabiri. Akoresha ya kugira ngo igere no ku bandi bamenye ukuri kw'ibiri kubera mu karere kacu, kandi ntibagire gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo utazacikwa n'amakuru y'iperereza nk'aya. Murakoze cyane.